2 juli 2019. Gospodovo leto. Burgas. Crnato more. Prekrasno. Tukaj se družimo so prekrasni ljudje, pretežno od Bugarije, od site mesta, a najpojke od Burgasa. Razbira, to im je tradicija. Tukaj se odreže i July morning. Tradicionalno se odreže na 1. juli. 33 godine. Ako započne hipicite, kako revolt na nekoj skrišni mesta po plaži, da pavat ognje i da slušat rock muzika, pošto mu zabranjuje v Bugariji. Tako v periodu beše železnata zavesa, go beše socijalizma. Ubavim. I si letat. Pičica! Pičica! Juhu! Zvijezde pozdravljamo. Od Georgija, bratom. George 2, ovo je pomalio. Ovo je hipeide rostario. George 1. Od 33 pati, 30 pati ima odeno na July morning. Od 33. I Georgi fali najmalije, Georgi 3. Georgija Bekrija.